nyuma y'umwotsi w'umweru wagaragaye hejuru ya Vatikani ku isa 12:08 ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu muri mwaka 2025 hatangajwe ko Kiliziya Gatolika ibonye umuyobozi mushya, Cardinal Robert Prevost, ufite ubwene gihugu bw'Abanyamerika na Peru. Prevost yahisemo kwitwa Papa Leo wa 14, izina inzobere zivuga ko ryerekana ubushake bwe bwo gushyira imbere abakozi ndetse no gukomeza kwimakaza ubugatolika ku isi yose. Mu ijambo rye rya mbere yavugiye ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero, Papa Leo yasabye amahoro atarimo intwaro kandi atuma abantu bitandukanya n'intwaro. Agaragaza ko azakomeza bumwe mu buryo Papa François yatangije bwiganjemo kwita ku bimukira n'imihindagurikire y'ikirere. Amahanga atandukanye yahise atangira koherereza Papa mushya ubutumwa bwo kumwifuriza ishya n'ihirwe, ndetse umuyobozi wa Kiliziya Gatolika imwe rukumbi iri Gaza yasabye ko Papa mushya yaha agaciro Gaza n'amahoro yayo. Laura Luma, umugore w'impirimbanyi uzwi cyane ku ruhande rw'abahezanguni, uvugwaho ko afite ijambo rikomeye cyane hafi ya President Donald Trump, akanitwa na benshi ugendera ku ivangura rishingiye ku ruhu, yavuze ko Papa mushya ari ikindi gikoresho cy'abagendera ku matwara ya Marxisme cyongeye kuboneka muri Vatikani. Yavuze ko Papa Leo arwanya Donald Trump, akarwanya politike ye yo gushyira Amerika mbere na mbere, akabashyigikiye imipaka ifunguye kandi nta wataniye na Papa François, niko yavuze. Yongeyeho atabagatulika nta cyiza bagishobora kwitega. Madame Luma azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, akabazwiho gukwirakwiza imyumvire ishingiye ku bihuha no ku migambi y'ibanga. Nta mwanya afite ku mugaragaro muri guverinoma ya Donald Trump, ariko bivugwa ko yagiye agira uruhare mu byemezo bitandukanye birebana n'abakozi bashyizweho na Donald Trump mu minsi ishize. Usibye ariko abandi banyamerika hirya no hino ku isi kugera no kuri President Donald Trump bagaragaje ko bishimiye ko habonetse Papa wa mbere ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muribuka mu minsi ishize ubwo President Donald Trump yatangazaga ifoto ye yiyambitse imyambaro ya Papa. Ku mbuga nkoranyambaga hari abatangiye kujya kure bavuga ko hari amakuru ashobora kuba yari afite. Reka tuvuge ku buryo abanyamerika barimo kuvuga ko kuba hatowe Papa w'umunyamerika. Na mbere y'uko izina rye ritangazwa ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero, imbaga yari ikoraniye hasi yari yatangiye kuririmba Viva il Papa. Harakabaho Papa Robert Francis Prevost w'imyaka 69, niwe Papa wa 267 muri Kiliziya Gatolika. Yahisemo kwitwa Papa Leo wa 14. Niwe munyamerika wa mbere uhawe inshingano zo kuyobora Kiliziya Gatolika, nubwo benshi bamufata nk'umukardinal waturutse muri Amerika y'Amajyepfo kubera imyaka myinshi yamaze mu butumwa muri Peru. Yavukiye Chicago mu 1955. Ababyeyi be bakomoka muri Espagne, mu Bufaransa no mu Butaliyani. Yatangiye ari umusore w'umuhereza, ahabwa ubusaserodoti mu 1982. Hashize imyaka 3 yimukiye muri Peru, ariko nyuma yaje gusubira muri Amerika ayobora paruwase ndetse na umuyobozi w'abapadiri mu mujyi avukamo. Afite ubwene gihugu bwa Peru, kandi muri Peru ahibukwa nk'umuntu wakoranye n'abaturage baho mu bice bikennye, agakundwa kubera uruhare yagize mu kubaka ubumwe no guharanira inyungu rusange. Yamaze imyaka 10 ari padiri wa paruwase, anigisha muri seminare ahitwa Trujillo, ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Peru. Mu ijambo rye rya mbere yavugiye ku rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero ku mugoroba wo kuwa 4, Papa Leo wa 14 yavuze amagambo yuzuye urugwiro yerekeye uwamubanjirije, ashimira n'aba cardinal bamuhisemo wasimbure nyakwigendera Papa François. Amahoro abe muri mwe, niko yatangiye. Bavandimwe nkunda cyane, aya niyo magambo ya mbere Yezu wazutse yabwiye abigishwa be, umwungeri mwiza wahaye ubuzima bwe umukumbi w'Imana. Nanjye uyu munsi nifuje ko aya magambo y'amahoro yinjira mu mitima yanyu, agere mu miryango yanyu no kuri buri muntu ahari hose, ku moko yose, ku bihugu byose no ku isi yose. Amahoro abe muri mwe. Aya ni amahoro ya Yezu wazutse, amahoro atagira intwaro, amahoro azana ituze, yuzuye kwicisha bugufi kandi aramba. Ayo mahoro aturuka ku Mana. Imana idukunda twese nta numwe isize, nta mbibi, nta kindi kigendeweho, ntacyo dusabwe uretse kwakira urukundo rwayo. Twumva ijwi ryoroheje
ariko ryuje ubutwari rya Papa François. Papa waduhaye umugisha i Roma no ku isi yose kuri Pasika ya nyuma. Twakiriye iryo jwi mu butumwa butuje ariko buhamye. Ni munyemerere nanjye nkomeze uwo muhamagaro wo gutanga umugisha. Imana iradukunda twese, nta kibi kizatsinda. Twese turi mu biganza by'Imana. Tugende tudatinya, turi hamwe, dufatanye mu biganza. Turi kumwe n'Imana no hagati yacu bwacu. Tuzakomeza urugendo. Turi intumwa za Kristo, nawe ubwe aratubanziriza. Isi ikeneye urumuri. Inyoko muntu ikeneye Kristo nk'ikiraro kituremamo ubushobozi bwo kugera ku Mana n'urukundo rwayo. Nimudufashe kubaka ibi biraro biciye mu biganiro no mu guhura nk'abantu kugira ngo bose babe umwe, bahorana amahoro. Warakoze Papa François. Ndashimira kandi abavandimwe banjye abakardinal bantoranyije ngo mbe umusimburo wa Petero. Tugendane nka kiliziya imwe ihamye ishakisha amahoro n'ubutabera. Dukorera hamwe abagabo n'abagore, twese twitangira Kristo tudatinya, tumwamamaza. Tuba abamisiyoneri b'ukuri bitangira ivanjiri. Ndi umwana wa Mutagatifu Augustine, ndi umu Augustine. Ndi umukristo kimwe namwe, ariko ndi umwepiskopi ku bwanyu. Twese rero tugende hamwe tujya mu gihugu cy'isezerano Imana yatugeneye. Kiliziya ya Roma ndabasuhuje by'umwihariko. Dufatanye kureba uko twabaho nka kiliziya y'ubutumwa, twubaka ibiraro by'ubwumvikane n'ibiganiro, duhora twiteguye kwakira buri wese, dufunguye amaboko nk'uru rubuga turiho, urubuga rwakira bose, abakeneye urukundo, ubumwe n'ibindi. Avuga mu cy'Espanyol yagize ati, ndamukije mwese by'umwihariko abakristo bo muri diocese yanjye ya Chiclayo muri Peru. Imbaga y'abantu beza b'indahemuka barangwa no kwitanga, bafasha umushumba wabo mu rugendo rw'ukwemera. Hano yahise agaruka mu Gitaliyani ati, kuri mwe bavandimwe bo mu mujyi wa Roma, mu Butaliyani n'ahandi hose ku isi, dufite icyifuzo kimwe: kuba kiliziya igendera hamwe, ishakisha amahoro, urukundo, ubusabane, by'umwihariko kuri ba bandi bababaye, barira, bakeneye ubaba hafi. Uyu munsi ni umunsi wa supplicatio, umunsi w'isengesho rikomeye ryo gusaba Bikira Mariya w'i Pompeii. Umubyeyi Bikira Mariya wuje umugisha ahora ashaka kugendana natwe, akatuba hafi, akadufasha atuje ariko ahari. Mu rukundo rwe no mu buvugizi bwe, twese dusabire hamwe umugisha wa kiliziya yose n'amahoro ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko gutorwa kwa Papa wa mbere w'umunyamerika ari icyubahiro gikomeye ku gihugu, kandi ngo yiteguye guhura nawe vuba. Donald Trump ari mu banyapolitike benshi bo muri Amerika bashimye amateka yo kugena Robert Francis Prevost wiswe Papa Leo wa 14 ngo ayobore Kiliziya Gatolika ku isi hose. Icyo kuba Papa aturuka muri Amerika ni icyubahiro gikomeye, niko Donald Trump yasubije abari bamubajije icyo atekereza kuri ayo makuru. Papa Leo w'imyaka 69 y'amavuko yavukiye i Chicago, yiga muri kaminuza hafi y'umujyi wa Philadelphia, hari mbere yuko ajya mu butumwa bwa gipadiri muri Peru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cya kane gifite abakristo gatolika benshi ku isi, kandi ubutumwa bwo kwishimira gutorwa kwa Papa wa mbere w'umunyamerika bwatangiye kugera muri Amerika ako kanya ubwo izina rye ryari rikimara gutangazwa. Vice President J.D. Vance wabaye umukristo gatolika mu 2019 yashimye cyane itorwa rye. Ati, nizeye ko miliyoni z'abanyamerika gatolika n'abandi bakristo bazamusengera kugira ngo azayobore kiliziya mu buryo buganisha ku ntsinzi. Yabivuze binyuze ku rubuga rwa X. J.D. Vance nawe mutegetsi wa nyuma wahuye na Papa François mbere y'uko apfa. Joe Biden wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akanaba umukristo gatolika ukomeye, wigeze no kuvuga ku mubano we mwiza na Papa François, nawe yatanze ubutumwa bw'ishimwe. Ati, habemus papam, Imana ihumugisha Papa Leo wa 14 wo muri leta ya Illinois, niko yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Barack Obama wahoze ari perezida wa Amerika nawe yagaragaje ko abyishimiye cyane ko yatangiriye umwuga wa politike muri Chicago aho Papa Leo avuka. Ati, Michelle nanjye twifatanije n'abandi mu gushimira Papa Leo wa 14 mugenzi wacu wo muri Chicago.
ni umunsi w'amateka kuri Amerika. Tuzamusengera mu rugendo rwe rutagatifu rwo kuyobora Kiliziya Gatolika no kuba icyitegererezo ku bantu benshi hatitawe ku myemerere yabo. George W. Bush nawe wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ubutumwa we n'umugore we Laura Bush bati kwakiriye inkuru y'ibyishimo n'icyizere. Ni umwanya w'ingenzi cyane ku bagatolika b'abanyamerika n'abemera bose ku isi. Turafatanya gusengera intsinzi ya Papa Leo wa 14 mu gihe atangiye kuyobora Kiliziya Gatolika, gukorera abakene no gusangiza bose urukundo rw'Imana. Mike Johnson ni perezida w'inteko ishinga amategeko ya Amerika, nawe yamushimiye ku mbuga nkoranyambaga ati Imana ihe umugisha Papa wa mbere w'umunyamerika muri ibi bihe by'amateka. Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga akaba umugatolika, nawe yagize ati ibi ni ibihe by'ingenzi bikomeye kuri Kiliziya Gatolika bitanga icyizere gishya n'ubusugire mu mwaka wa yubile y'2025 ku bemera barenga miliyari imwe ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kurushaho gushimangira umubano wazo na Vatican nyuma yo kubona Papa wa mbere w'umunyamerika. Ibi nibyo byatangajwe n'ubuyobozi bwa Amerika nyuma yo gutorwa kwa Papa Leo wa 14. Ariko kandi ubwo yari akiri cardinal, bigaragara ko Robert Prevost atajya gahisha ibitekerezo bye ndetse rimwe na rimwe akavuga ibitandukanye n'imyemerere cyangwa se imigirire ya leta ya Trump. Konte yitwa izina rye ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter yigeze gusangiza ubutumwa bunenga icyemezo cya leta ya Trump cyo kwirukana umwe mu bari batuye muri Amerika umwimukira bakamujyana muri El Salvador. Iyo konti yanashyizeho indi nkuru y'ibitekerezo yanengaga cyane uburyo J.D. Vance yavuze mu kiganiro cya Fox News, aho yavuze amagambo yiswe ko atari mu murongo wa Gikristo. Iyo nkuru yari ifite umutwe ugira uti J.D. Vance aribeshya, Yezu ntatwigisha gushyira mu byiciro urukundo dukunda abandi. Iyi ni interuro yanashyizwe ku rubuga rw'abagatolika National Catholic Reporter, rusanzwe rwandika inkuru zisesengura ibijyanye n'imyemerere, imiyoborere ya Kiliziya n'imibereho y'abemera. Mu gihe isi yose yakiraga inkuru y'itorwa rya Papa mushya mu mujyi yavukiyemo Chicago, abayobozi baho nabo batangaje amagambo yuzuye ishema n'ishimwe. Meya wa Chicago Brandon Johnson yanditse ubutumwa bugira buti ibintu byose bidasanzwe nubwo byaba ari Papa bive Chicago. Ishimwe kuri Papa wa mbere w'umunyamerika Leo wa 14. Tuzishimira kukwakira mu rugo vuba. Ni amagambo ari mu urwenya rufite ishingiro yerekana ishema ry'uyu mujyi w'uburengerazuba bw'amajyaruguru ya leta ya Illinois. Guverineri wa Illinois J.B. Pritzker nawe yavuze ko ari ibihe by'amateka. Papa Leo wa 14 ukomoka Chicago ni intangiriro y'igihe gishya mu mateka. Twese hano muri leta ya Illinois tumwakiranye ibyishimo mu gihe isi ikeneye impuhwe, ubumwe n'amahoro. Aya magambo y'abayobozi baho Papa Leo wa 14 yakuriye ashimangira uburyo itorwa rye ryafashwe nk'intsinzi y'abaturage bo muri Illinois ndetse n'abanyamerika muri rusange mu rugendo rwo kugira uruhare rufatika mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku rwego mpuzamahanga. Itorwa rya Papa w'umunyamerika ntiryabuze kuzura amagambo ya bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga barihuza n'ifoto Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga imugaragaza yambaye nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa. Iyi foto yatunganijwe hifashishijwe ubwenge buhangano, yayishyize ku rubuga rwe Truth Social mu gitondo cyo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 5, maze ntiyagira ubundi butumwa yongeraho. Kuva Donald Trump yajya ku butegetsi ku itariki ya 20 y'ukwa mbere muri uyu mwaka, yagaragaje ko ari umuyobozi ukomeye ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byugarije isi nk'intambara. Mbere y'uko Papa François yitaba Imana ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 4, Donald Trump yohereje Vatican Vice President James David Vance kugira ngo amuganirize kubera ko yari amaze iminsi yorohewe nyuma y'igihe kinini arembye. Hari kandi umunyamakuru wari uherutse kubaza Donald Trump uwatekereza ko yaba umusimbura mwiza wa Papa François. Donald Trump yarasubije atebya ati ndashaka kuba Papa, ayo niyo yaba amahitamo yanjye ya mbere. Uyu munyapolitike yongeyeho ko nta muntu yahitamo ngaho umusimbura wa Papa François, icyakoze agaragaza ko yifuza kubona Cardinal wa New York aba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika.
benshi ku mbuga nkoranyambaga bati kuba Donald Trump yarashyize iyi foto ku mbuga nkoranyambaga ntagire ijambo na rimwe yongeraho byari bifite ubutumwa bwabyo bitanga. Gusa itorwa ry'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi riba ari ibanga rikomeye cyane ku buryo n'abakardino ubwabo baba batazi ushobora gutorwa. Ibi binagaragarira mu kuba urutonde rw'abakardino rwakozwe rugaragaza bahabwaga amahirwe. Uyu munyamerika ntabwo yahabwaga amahirwe no muri batatu ba mbere.